His Excellency Juma Kim, my good friend, Mr. Jonathan Veitch from UNICEF, representative of UNICEF in the Pacific. Sa ciu saya naman turang na pinabitilim. Sa ciu ko na turang na marap, iti mo naman. Ciu walis-lis mamatentu. Says, if you can just bear with me, if I can just speak in the common vernacular, then I'll switch to English on your behalf. Tomadan na volume na sinabi ko ni Solito na Enandraki. Dasot ci me valele venendo na nando vatikede ni mi va tordai tekit na me maro takachinu ko na varum dol ni ko Venezuela nambul. Tola kami bingo na Hawaii. Kau ni sinkila ng balimbali ni norong mo dito na was daba na was ni kila daba na was balimbali ni was sinsap-sap was iba toy na water and sanitation and hygiene dalgo vida na kabimbi nandun me tiko nandun na puno ni Bengaray pamingin na paluway narawa ni matay may pinakakin na nagtubak ni paluway naraw ni Sulia na Bengaray pinako na Bengaray sinraw ni tubak itubaba na was facility ni paluway nanggaran na numa ni Sulia na Bengaray na kami sarong odo na kahit tukuno Mr. Veitch doon ikatulu ni facilities ni paluway rotivity sa ko na way na palilay Nabi kato dong daga yo esisang sar ni chuko na kinabatangan ng hindi pa me pinak balata na be kam ko na was facility ko era ni babu to mati talaga kesang ni maru na so bini binakina na maten to Korea may lautaka pero tipinda kay sibe don miloni na labu ni Amerika garay bolikin viwa na facilities viwa na paluway ano non tulong niya sa nawaturang ra bertalikin na sabi po niya sana hindi sarang dito may bunoliw ito nang gayon niya yo UNICEF kuan kita kata-kata. Orang kaya talo ko lang ay bol kahit pati kaya minta kata-kata ni bula. Kaya sangay me may pinakataki, sabi was facility na loman ni viwa na facility na non to isa na matura. Ang bote na doon menda na marutaka. Kami biton doon menda na marra. Marra balatisangan ni ang bikin na nabulutin ko amin bira at nabulutin why panundros mo ni why siya wala nga ni nakinapandros mo ni may why sama-sama wambaw ta yan doon na ustulyaw ni Bengaray tamda ka tayo ng bula sa ikon may panundros na why na may puno ni Bengaray may way sama-sama talaga meron ni parang kinambo. Ang klasa at yung naimbol-mbol yan ang ukun ni nonto paluwa yung goy na wira nakasangay manatawa na walis-lis na may Bengaray yung sa yung naitubtuba ni tamatata ni bula na sangay nandorong ang tutulungan na siya na walisi maindua na may Bengaray. Ano ukun ni wira na koro yang karep cuy kayak sini atau kucing mai namunca ya ngono na lagi ko redikil matin tu Korea UNICEF wendam tu do bay lautaka do la kata
kena pamimbi kena tariva ke na was facility. Ori tona tungtungo be pamera maternity na marai pai moro nukuloa untongoloa masau na bira kira-kira asa to voxar kira mandana waso tagi matin propornya ya na bimbi mi kain na may maraw taka na may dola na sinubunan ni kuwa sa kuwa na sangay binaka na ngada ni bingkara na dona valingway naran suleki na eran do ni bingkara karena rena na kay makut pamimber na makut ni bingkara sa tuba na valingway na mo sarami kito nga bangkara ndo na sasanga milisi may mabukuli tuba kini valingway ya yang wana lo muna na matin tuba mi minta mga limbo sa sanga chungo ngome kwa binata kasar na puno ni bingkara dona kena sambolongo untuk lomni valingway na bit. Excellency and Mr. Rich, once again on behalf of government, on behalf of the Ministry of Health, we sincerely thank you. Thank you for your kind assistance. Thank you for the work that continues to be done through UNICEF in partnership with the Ministry of Health. And we pray that the government of Korea and the UNICEF organization continues to strengthen its role in development, especially in health. And before I end, again, sincerely thank both government of Korea and UNICEF. And Mr. Jonathan Veitch will be leaving soon. He's spent 4 years already in Fiji. So he'll be leaving in September to take up another posting. He loves growth. So hopefully we can shower him with all our love this morning. With those few words, once again, thank you very much, Your Excellency and Mr. Veitch. No tujuan turang tunitilew, tujuan lislis ni bosyo biti, tentang tadaka. Tujuan turang maram. Main toto no kubosan eh, matatangaw kina na kina no may tuju na sinip na ni kuwa, kana kanda ni maruta kana kan dola. Wanimbi me suil nambula siya walangan ng tolong ni uno ba turang ay lebu kami ron korpo para mimbisar bi kenda na lene puno na sa sangat takay ni meron daw ngarayan na bingarayan ni selele na mati kasa pamatal taka chiko Mr. Veitch selele na mati kasi ngarayan na bingarayan palimbo suto na kolumnya na kay lonta pati chiko na non viva kalong ataki na simuni kuwa kami na kay kasanga mi na tawi kalaw itawriling takabata na sasangaw ko kaya nasangay ng bula saya walangan tulong ni korbaturang saya walangan tulong ni kaya sana baturang pamilbi untuk gunung lomba mabalik